العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita niyo zaman na ito ini amo na yung waktu puas maghrib at tayo rin na yung guru mulia may tagsuko pagpatumtum waktu ini na ako magpalukay taktukbal po siya katot yung katantan o na unay Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliran dito mga kakasih Allah subhanahu wa ta'ala at tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari indiin na in abutan sin suara ini. In ganap pengajian yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat kauhaan tagdua. Ayat kauhaan tagtu in ayat ini asuratul surah. Mga kakasih Allah ta'ala, di ayat ini pagpakuyag na isab Allah ta'ala ang mga kakasih niya kanungnungan niya dunya iwan adlaw akhirat. Magkarunahan kita niyo mga anak ka po. Sabab pabilay manusia kalasahan na siya sintuhan niya. Karausan sin Allah Ta'ala para
palasahun kaniya ingkatan pia panjari. Aula-aula na manusia. Manusia marayaw magtuhan lumasa kaniya. Sambil bukun lumasara kaniya. Sabab intabi at kari asali si manusia kalasahan nila intaw marayaw. Dahil nga sabab yadto. Taingukan na to mga anak po. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat na sabut. Wallazina amanu. Palman si maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala in sabarang sinamarat saya. Usugi bang babae, piarat saya nila. In Tuhan sa bundal. Yamalan nila in rukun iman unun. Sin kauhaan tagupat kajam. Sindum iwan sinadlaw. Hakalamma iwan hakakasay. Kapag tulak-tulakan iwan bukun, amanu wa amilu salihat, salta iyammalan nila, hinang pamarayaw, paammalan sinallahu subhanahu wa ta'ala, insilayan parman sintuhan, aun kakuyakan nila. Mga anak po, nalingog na imano siya masana to ini pasalan sing kakuyakan. O may tayan malingog sing kakuyakan. Kakuyakan pamangi. Kakuyakan pamangi magiluhalain tao. Pagkakawan sin tao. Ada puning kuyag pamarayaw. Mag-agad-agadin tao. Maghang kaatay, maghang kapikilan, maghang kaswara, maghang kahibal, impito ang gawta baran. Umalop magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paingkuyag nila ini, fi rawdatil jannat, pakuyagon sila sintuhan, tiyo dia dunya, manulin-tulin sila kakuyakan. Dahil hadunya harap paadlaw ka na. Bukon tiyo-tiyo sa taon-taon. Mga anak po, magkarunahan kita niyo. Aula-aula yari kita niyo hamasa. Masasalay kasi, pila tahun kita niyo. 5 bay. Tikop si mano siya sin sakit. Miuwain tao. 2 tahun palawi. Mga anak po. Bang kiabukaan si mano siya dunya imbihad turagbus. Aun kakuyakan. Ing kakuyakan. Para yaun nila impag iman nila. Para yaun nila inamal nila. Aula-aula yari kitan niyo. Habulan piyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala bulan haji. Adlaw yan inailayan na to. Piyabidda na isab sinallahu ta'ala ing karayawan mahinang simbar imam. Dirihilan sinallahu ta'ala karayawanin yadto naghaji haarap pahamina Muzdalifah. Hakatan lugal pag-ibadatan nila. Damik kiyanin wala nakadto. Wala didto sa mo. Yaon sila hawla nila pakaniya. Iyanugaraan da sinallahu ta'ala karayawan. Mga anak po.
Unin beta sin Allah Ta'ala, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Pagbaya-bayaon sila sintuhan sing kabayaan nila, hadarat sintuhan hadlaw wanakana, halawon sin surga. Bariman usugi bang bariman babae, kakuyakan nila imbeta sintuhan marayaw halawon sin surga. Kakuyakan nila ray sa bindiya dunya, kakawa di makaligap kanila, di makatampan sinatay nila, di makatampan sin suara nila, di makatampan sinhiban simpito ang gautabaran nila. Gamayan, pakusukon nila, impagtag-ipon nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan biyaita sintuhan musim. Ingkatan biyaita sin Allah Ta'ala. Karayawan, maglumba-lumba sila. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mag-uus sila. Aula-aula na imasa na to ini. Haupo din waktu na to. Haupo din umul na to. Inumat na kauna, magibuhan katahon. Ulong sin Allah Ta'ala. Haumat tinapusan. Misan haupo-haupo din pangumulan nila. Kaabutan nila in mga umat na kauna maumul. Haibadat nila. Bang nila agarun. Bang nila lawarun. Bang nila ingatun. Imusim pag-ibadat hatiap-tiap bulan. Imbulan haji ini musim. Dahil nga panagnaan. Na ma yasha'una inda rabbihim lahum aung kanila palman sin Allah Ta'ala kababaya-bayaan nila day nga Tuhan. Unin day nga Tuhan yan janji kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nila hinangunin ini pangagad nila pagtaat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang pagibadat nila pag-ihilas nila, nagkasabar sila. Zalika huwal fadlul azim. Zalika huwal fadlul kabir. Palman sin Allah Ta'ala, aming karayawan na sabot yan, amunahanin sa lagu-lagu, utong basan, sa rayaw-rayaw, sa taud-taud, sa lagu-lagu, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo magkakunahan tungbas dahil nga tao rin makarihil. Di makarihil tutungbasanin tao pa tao. Nauno rin ni karihil. Magtabang tiyabangi. Magganap giyanapi. Maglasal-yasahi. Ada po ni mang dirihil mananabang Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga anak po. Uno pimbeta sin Allah Ta'ala. Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Inna sabut karayawan yadto. Amu yadto. Piyakuyag sin Allah Ta'ala inag-ibadat kani. Mga anak po, makakuyagin ibadat sa bulan ini. Indumiwan sinadlaw. Akusukon mo yung panasbi mo. Pataurun mo yung panasbi mo. Pataurun mo yung pagjikir mo. Pataurun mo yung lapal mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kakuyakan niya ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyakan dahil kaibanan bulan sa piyabidda di ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Allazina amanu. Amoy mga sila. Namamarat sa yarukun imanunum. Iyammalan nila. Kawan tagupat ka jam. Sindumiwan sinadlaw. Di magkaraan. Bago sadya. Ngayon jakahan sintaw yung di magkaraan badyo. Taumpa. Sasakatan. Pamaybay. Rinubiton na tulong ng bahay ni Vietnaran na.
Magkarunahan kita ni waguhunin pag-iman. Magkarunahan kita ni waguhunin pagtaat ibang pag-ibadat. May ta magkaraan. Bang bago na, malingkat na. Bang malingkat na, kakuyakan na sinallahu subhanahu. Magkarunahan kita ni wagu, magkarunahan kita ni lingkat, in bago iwan sin lingkat, kakuyakan sin tao, aula-aula kakuyakan sinallahu ta'ala. Di man jari bago kiuran sadya kawiwan sin pagkahimu. Di man jari lingkat sadya, kaya lingkatan kawiwan sin pagkahimu. Subay kalingkatan iwan kabaguhan in hantara mo iwan sin nagpapanjari kaymo. Yubassirullahu ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat. Amuyad to mga anak po. Kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan kita ni kuyag, imbar iman. Magkakunahan siya kuyag, pagkahiniya. Nagawa, ing kuyag, piyakay niya, akuyagan puunan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain kuyag sing kita ni magkahi. Nabuta sing kuyag, antara natuiban sin Tuhan, na papatahan niyo na imasa natuin. Dahil nga sa babiyan, tengukan natin yung paman sin Allah Ta'ala. Haro kayong ayat. Paman si mahasud si mahatinggi alhaakumut takasur. Di na kamu makaibadat marayaw. Makad haway ta sin Tuhan. Makaibadat kamu hakabayaan niyo. Uy, unuin sabab. Alhaakumut takasur, maligat na kamu, masasaw na kamu sin pagpatauran. Pagpatauran, kabayaan niya, hantara niya iban sin napsu niya, hantara niya iban sin syahwat niya, hantara niya iban sin pagkahin niya. Paghiluhala masa nato ini, hiluhala asibi, hiluhala parakula, hiluhala pasalagulag-mo, pa-international, wayroon tao mabaya, tiyo-tiyo, subay mataon. Tinimataw din puunan niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuk dayahan, piyasusan yung miskin. Laung nari kau masusah ka miskin mo, salida kita. Ina ko marayawin unuko. Laung niya na. Bang masusah, sadi kulong na ipagsusah. Uy, may ta. Nagpapanjari ka ako, dayahan. Antumul pukara'u ilallah. Di ako lang na magkakunahan, dayahan, tara ko iwan sin tao. Magkakunahan ako rayahan, tara ko iwan sin Tuhan. Impagdayahan, tara sin Tuhan, iwan ako, kakausan ko rihilanin tao. Maita, gaus sin Tuhan, bukun kaus ko. Pagbaya sin Tuhan, bukun pagbaya ko. Ampain tao pa tao, kakausan mo biyaon, konsum, kung ni sari mo nakarausan. Yung pagtag kay muhikuan, pindahan na. Wallahu ghaniyun hamid. Yung kabayaan kulong na pagdaya, magdaya ko karayawan, magdaya ko lingkat, magdaya ko pagtaat iwan pag-ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala, in bunga niya, nagkasi iwan maglasa, hantara sintaw iwan tao. Mga anak ka po, amo yan yung maksud.
Singkatan ibadat taniw aula-aula, piukaw kita ni habulan ini. Yung pagtakbir na to, makahunong sugay dito ayamut tashrik. Uning pagtakbir yan na may takaw, yung kabasaran sa lagu-lagu Tuhan. Kabayaan sintuan, yung kabayaan mo, manipis din nga manipis. Siwi-siwi din nga siwi-siwi, yung sa lagu-lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paglapal day sabsintaw Allahu Akbar, bukun bunal Allahu Akbar. Bunal sa dyan lapan, inhinang wala yakat. Nah, unin pabayta pa sin Allah Ta'ala, Qul la as'alukum alayhi ajra. Dahita sila, sinaraak nabi. Amin hinang kuinihan tara kuiwan sintuhan ko. Di ako mabaya tutong basan din kanyo. Kalau kayo si Manu siya dumaut karayawan na pagkahin niya, tutong basa na pagkahin niya, magsusungin pagigil, magsusungin pagjangki, sabab makahunaw-na kau, in karayawan mo yaun kaniya. Makaangan-angan kau, in rejeki mo yaun kaniya. Maka pikil kau, in alta mo yaun kaniya, siningkatan yadto, magbabaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon mo sa dyan sabab pamarayaw. Na, alhaakumut takasur. Nalihat na kamo, nasasaw na kamo sin pagpatauran kabayaan niyo, bukun pagpatauran kabayaan sintuhan, kanunu kiangatan mangina, suway kamo rin magpak na pakubul. Mga anak ka po imbulan ini, pagpatumtum ka to tanyo. Farman sin Allah Ta'ala, Nabbi ibadi, Anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Farman si Mahasud si Mahatinggi, pabaitaan hanabi. Itaan kanabihan na kabaita na paumat nila. In hinapusan na maita, junjungan tanu alayhi salatu wassalam. Pabaitaan yung mga ipon niya nag-ibadat. Iban simbukun, Nabi ibadi, baita sila. In ako parman sin Tuhan nila. Anni anal ghafurur rahim. Sabun na tud ako, parman sin Tuhan, bayang ampunun, bayang ulung. Pangayo kamu kaampunan, pangayo kamu kamaapan, pangayo kamu pagtawat kamu. Pagtawatin yung hinang niyo. Misan pa biya lag bubud. Misan pa biya lag biya taud. Bukal law din dosa mo. Akuti ka na ngayo kaupatuhan. Na nagbaytay ng Allah Ta'ala, insiya. Bayang ampunon, bayang ulungon pa. Impangayo tanyo habulan ini. Impangayo tanyo sindu miban sinadlaw. Malaggo intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa ini pabayta. Wa anna azabi. Ibang bayta sa bunal tuon. Insiksa ko. Wal azabul alim. Siksa maulul. Unin natin niya yan. Bayang ulungon daw walang sintawin Tuhan. Na bang mo ingat, bayang ulungon, bayang ampunon. Ingat tayo sab. Bayang siksaon. Wa anna azabi huwal azabul alim. In siksa ko parman sintuhan, siksa maulul. Mga anak ka po, kagunahan na to, aula-aula yari kita niyo hamasa,
Natikop na kita niyo simpit na. Natikop na kita niyo simbala. Natipon na kita niyo sin musiba. In makatangkis dahan. Alladzina amanu wa amilus salihat. Amura im mga sila. Guri magkaraan pagiman. Bang maraan baguhon nila. Bago yung pagibadat nila. Bago yung pagtaat nila. Bago yung amal nila. Waktu tanyo ipagbabago na isa babulan nyo. Uno yung biyay tapasin Allah Ta'ala. Baytay silari ako magkakunahan kanyo. Tungbas. In kagunahan kura kanyo lasa. Magkagunahan kita ni ula sa mga anak po. Mataod pagkaon, mataod pag-inom, mataod sin, taod sa sakatan, taod kakukuyakan, bang wala doon yung paglasa kabayaan sin Tuhan. Diya na sinji matuha masa natuinin. Ay kau dumaot tungbas dengan tauri makatungbas sa gawa, impangayon mo sadya kanila, pagkasi iwan paglasa. Alta dakula impagkasi iwan paglasa. In syaitan hinduan ni manusia pamagdukan. Yuki abainakumul adawata wal bagda. Kauhaan tagupat kajam. Hitanum niya. Halawm sin jantung, halawm sin akal, halawm sin jasad, hagwa sin jasad. Hamata, hapang dungog, in pagdugal, in pag-astul, in pagbugto, pagkasilasa. Inagama na ito, dinur rahmah, agama pagkasilasa. Agama pagganap-gianap niya. Agama pagtulong-tulong. Mga anak ka po, amuyad timbay tak katutan niyo. Sinariyan. Masakitan niyo wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat niya Makkatul Mukarramah iwan ha Madinatul Munawwarah iwan sin kuliling niya unin wasihat niya yan khairukum immarayaw kanyo katan piapan dari sin Tuhan marayaw. Ingkatan bariman, magsusungin dayaw. Aon pa magsusungin dayaw, khairukum, immarayaw kanyo. Man ut'imat ta'am. Waraddu salam. Wasallu wan nasu niyan. Sarayaw-rayaw kanyo. Wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bariman nakaw marayaw nakaw aum paganapi karayaw mo amuin tao magpasaw sinrijiki dihil kanin magpajamu siya bang siyari makapajamu adlaw-adlaw sandakuman makaminsan hang kajumaat pajamuhon niya mga miskin bang di misandakuman haruhay laya. Nah, intau makapajamu. Husim pajamuhun niya. Al-muhtajin, tau berhajat. Wal masakin, wal pukara, miskin. Bang niayan na pajamu, khairukum indallah. Tau marayaw kau patuhan. Uy, may tayad to. Malanu inatay mo. Malanu in suara mo. Malanu insin mo, impiag pajama mo, inununo na piyajamo mo, ganti anda kayo mo sin Allah subhanahu. Di mabayain tao gantian sin Tuhan, suway magganti tao. Ay, ikaw nalaw na yung pamungaruyan niya, hindi rihilan ko siya ruyan. Sakalingi. Di siya sabang dihil. Mga tuan,
ipagsuwarayad to si mga tao imbihad to ragbos. Imalingkat. Harap mo na patuhan. Siyo-siyoin nakapadya mo. Sinridji ki anug harakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala khairukum indallah wa khairukum indan nas. Kamu nan in marayaw manusia patuhan. Kamu na yan in marayaw manusia papagkahi. Saan niyo yan mga tuhan? Hikarua. Kabiddain dayaw. Amuin tao. Pasaplakunin salam. Iban sumambag sin salam. Absus salama bainakum. Patauran niyo, paluakan niyo, inlapal niyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maita, amo yan in greeting. Amo yan in pagsakina. Biyayta sin Allah Ta'ala, hapanagnaan manusia, di hadunya iwan pagsakina, hadlaw ka na. Ay ikaw magkuriputhan. May tayad do. Sababang kau magkuriputhan, sindihilan kau sintuhan sa lagmo-lagmo karayawan. Inlapal mo, assalamu alaikum warahmatullah, katluan karayawan. Nabanguli aus, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu, kapatan pakai man pakanumad. Kita tuan, nasakali, insalamun niya sadya, kabaro niya. Ang kaparhimpunan kamilong niya. Ang pangingalong na simparhimpunan na mo, alpakaparo. Ingayan simparhimpunan na mo, hindakuya. Nahuunin yan, hantara niyo magkahi. Nainahantara na to, hantara sinipon, iwan tagipon. Dia din na yan. Naisiw sin tao, nakapadya mo siya. Iwan napaluag na yung salam. Iwan napataod niya yung sasambakan sin salam. Khairukum indallah wa khairukum indan nas. Uno pa mga anak po, inwasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallu wan nasu niya. Sambahayang kamu sindum natutug ng tao. Uno yung sambahayang yan, sambahayang tahajud. Bukon siya wajib sa gawa. Amo yanin nagkahinang si mga bariman usugi wang bariman babae. Matauding karayawan niya. Hantara ni iwan sintuhan niya, iwan hantara ni iwan simpagkahin niya, aun pamagbukan niya. Intuyad to, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakatan adlaw, hakatan bulan, aula-aula habulan, biyay musim niya. Yari kita niyo, hamusim sarayaw-rayaw. Uno pa mga tuhan ng biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum imarayaw kaniyo ahsanukum khuluka marayaw pangaddatan malawa na lawong yung pangaddatan sinaramamasan natin mayta piagbantog sintaw inaddat sintaw Europe ulang nama kadtupaw la Euro, pilingkat sinula nila. Nainaddat simbudyang nila, sinsubul nila. Di mo pagbisarahon isa. Insarayaw-rayaw addat, amo na yung hindo sintuan pakanabihan, iwam miyakad kanila. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po pangaddatan niya to. Maita, addat nagdararahmat. Pangaddatan inhalawm niya barakat. Pangaddatan inhalawm niya
kasabar. Pangadatanin halawm niya, iwan ko yan. Magkakunahan kita niyo mga anak kapo. Indayaw sim pangadatan, kaliuhan niya yung karayawan. Kaliuhan niya yung karayawan sunnat pagpuasa, iwan sunnat pagsabayan. Nabedin na bang nagsusunnat pa siya, hihinang niya penyad tubiyandag. Di nga sababihan mga anak kapo. Uuhon na to. Imbaran na to. Uuhon na to. Inyawalihan na to. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan. Khairun nas. In sarayaw-rayaw manu siya patuhan ibang pagkahin niya. Khairul ashabi indallah. Khairuhum li sahibi. Amoy marayaw magbakay. Bukon biyasim pagbakay sing kaifanan, bang aun bakay, bang way sigay. Di yan to kakunanin biyad to. Sa pagbakay, yakad na yung kabayaan sintuhan, marayaw yung bakay pabakay, unim beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulani tahabba fillah. Beta ini sinjunjungan. Watafarraka alay. Nabutok sila karena sintuhan. Nabutas sila karena sintuhan. Pasilungon sila hadlaw kana-kana. Way nakasilungan. Taniyo mga anak kapo. Na. Uno pendeta kato taniyo. Khairun nas. Sarayaw-rayaw manusia. Khairukum li ahli. Marayaw siya family. Inusog marayaw mag-asawa. Imbabai marayaw magbana. In ama iwan sin ina marayaw mag-anak. In anak iwan sin ama marayaw mag-asukampong. Bihaon tuan magpangtungod minsan di mag-ingat eh. Bang di mag-ingat eh, magpangtungod minsan, magpangtungod makarwa. Mahinang yan sabab deng kan ama niya rin kan ina niya. Sabab di kaingatan simbata. Di damisan ni pangasubo simbata, isinla siya ko. Sakawa, suway sa ni pagbayta sin ama. Uto, inda, in kampung ko ay ni. Misang mangi usog. Misang mangi babae. Haun-haun ko magbak. Long turijera, ante ko, angkul ko. Maita, yari ako magsuara, wayroon lang niya kampong na mo, mangi lupa. Wayroon lang na kampong na mo, African. Kampong na mo lang na Yugoslavia katan. Ayaw. Na, unim biyata di ka to, khairukum li ahli immarayaw kaniyo. Amo na immarayaw mag-aso kampung ri malawa ha kampung. Nabihawon tuan ama laong niya ina na mamayda ko kaniyo pagkay ni Haylaya magbanding-banding kami ba mga classmate ko. Ayaw na magbanding-banding na kita nilong mapang tungod niyo. Magkita-kita kita niyo. Maita, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bijil kurba. Pagtagipon kamu patuhan. Ay kamu magsirik. Tumugalan yung pagtagipon yung patuhan. Ubos yung pagtagipon patuhan. Pagbakti kamu parwa maas niyo. Ubos niyo magbakti parwa maas niyo, lasahan niyo, in mapuok ka niyo. Aso kampung niyo, unuduwat niyo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Uno yan. Ahlahu.
Falyukrim rahimahu. Lasahan niya. Tuway niya lasahun. Bang siya matan beriman. Tuway niya lasahun. In ahli niya, in family niya, in asu kampung niya, dan kan ina niya, dan kan ama niya, sabab hangka unod uhat na sila. Mga anak ka po, amuyad to, kay napusan, kaptangan si mga sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu matlub. Insulga kagunahan na to, pangayoon pa Tuhan. Kagunahan na to, dauton pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di yan madawhat taniyo, insulga yan. Malaingkan madawhat na to sadya yan. Bil iman, bit tawhid, bit ta'ati, wal ibadah, wad dawamu ala dhalik. Amo timbeta nila katutan mo. Insulga, yan nabiyata sintuhan. Jadi na to yan madaot. Sahingga hinangon na to. Pag-iman sa bundan. Impanawhid sa bundan. Impagtaat pa bundan. Iwan, pag-ibadat sa bundan. Namura-murahan. Bangyad to. Mapakay na to yung bihad to ragbos. Firman sinallahu ta'ala, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tiatagamahan sila sinallahu ta'ala, kaampunan, iwan kamaapan, iwan tiatagamahan sila sinallahu ta'ala, tungbas sa taud-taud. Tubtub na rito, nasalallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi